Enak ora? Enak. Enak. Mantap. Mukbang segaoyak dur. Meongnya kepengen. Jangan gandul. Karo gesek. Karo jengkol. Dibuka. Sega oyek alias sega tiwul. Mukbang nasi tiwul, laweh, jangan gandul, ikan asin, mantap. Meong, apa? Pengen. Pokoknya mantap. Ikan asin, gesek, jangan kates, jangan gandul, karo jengkol, segane oyek, tiwul, pokoknya jos. Perempuan udah. Meong tuh kan namanya. Jengkol, nih, mantap. Aduh. Udah tak. Kucingnya ganggu. Enak ora? Enak. Enak. Mantap. Nasi oyek. Tapi tangannya perih. Nasi oyek mantap. Ayo dihabisin. Ini udah.
Ini nasi bungkus. Nasi oyak ya. Tadi boleh beli, orang jualan leader keliling sama ibu-ibu tadi. Ini satu bungkus 5.000 udah komplit. Ada nasi, sayur kates, jangan gandul, ikan asin, gesek pedas sama jengkol. Pokoknya mantap. Nih sarapannya udah siang. Sarapannya setengah 12. Ini baru sarapan. Susu pernah. Sudah selesai. Mm-mm.